Povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, u Gradišci su položeni vijenci i cvijeće na spomen obilježja u Parku Slobode. U Drugom svjetskom ratu pod fašističkim terorom na ognjištima i logorima smrti od Stare Gradiške i Jasenovca do Mlake, Siska, Jastrebarskog i drugih stratišta, po dosadašnjim podacima stradalo je 16.544 stanovnika. 14.463 su žrtve genocida, među kojima je 5.415 djece do 14 godina starosti, dok je 2.081 borac poginuo u oružanoj borbi. 79 godina je prošlo od završetka Drugog svjetskog rata i strašnih zločina koji su fašisti učinili u njemu. Gradiška je jedna od opština koja je imala najveće žrtve, posebno je riječ o civilima. Nama je danas jedina borba da se borimo protiv, uostalom, da se borimo protiv revizije. I to je ono što najviše, čemu se moramo u narednom periodu najviše pridavati, čemu se mora najviše pridavati pažnje. Jer ukoliko budemo to zaboravili, onda ćemo sigurno doživjeti još veće tragedije i tako dalje. A sav Zapad koji vrši ozbiljnu reviziju je uperen u svojim zahtjevima na proganjanje, na nestanak, na uništavanje srpskog naroda na ovim prostorima, a to je ono što mi sebe ne smemo